tuikarite ogu kwena musamanio uretetwo urari na andu a ODM na andu a UDA ndiari kana ritwa ria guo wega kwena musamanio riu makiaria ri munene wa Gen Z youth leader Obulu arera ndikirwo speech nene muno riu nigetha akiarie kuringana power iria marenda meta ODM anengerwo athome ri irakinya handu iramurema arera munene wa bururi you know me. I cannot read scripts. Nitasimamia hapo. Wewe ni toro. Niongeile iko kwa moyo. Gani ilikuwa kwa moyo? Kwanza wewe shika hii mkubwa utaenda kujisomea nyumbani. Mimi ile kitu iko kwa moyo. Kwa moyo. Akili yao ndio power. Unataka power. Yakwenda kugero drip. Arara biro ro thoma, arara munene ndia gathomera gwake muci akinya. Tukari tu tukari what next?